از اکثر بچمه جنب ریز شهزاده دمیر جیگر سروک هداپاری و پارلمانتر دیلوک انهاج انقره اکثر لگل منه دم باش بریز دمیر تو بخیر هاتی روداوه. دم باش خوشگاه. بله هون وکه هداپاری شر کنهال همبری ایران تکرن چاواد نرخینن. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشی سلاو ریز خوش و هرما کردستان را پیشکش دکم. شر ایران و اسرائیل لهمبر ایران ام شر کی هجوم کی نحقی دبینن بظلمایی دبینن لورا بنجها في الشريعة أنا نهاتي تشيكرن صرف أمريكا وإسرائيل وسيونيزمات دنيا دخوازنجو هم إيران هم تمام دولة هرمي هم جي تمام دولة مسلمانة تسليم إسرائيل وأمريكا ببن خدمت وآليكاريا استراتيجي وان بروسي وان بكن جوان رببن آماده كار إيران جوينا قبول ناكي سري خوجوان رنا ديني آلیکاریا ملت گاز که لهمبر قرکرنا لهمبر جنوسایدا گو اسرائیل لهمبر ملت فلسطینی که لهمبر به درد کوي بلکی فاتوره و بدله و ناید دی او شرکی بحقیقه شرکی بظلمیه. بله لبرز دمیر هون قبول دکن کو ایران جی گلک بم پیکاریان لهمبری خلق خود که لهمبری کردان دکه هون وی که چواد بینن؟ او مسئله ناوا ایرانی نه معلومه حقی ایرانی دا پل گوتو بیش هنه هم لسوری هم لعراقی هم دا ناوا بخوده او پرس سورنی وام بخونه پرسگریکی وام بخونه این ناوا وانا او نه سببی گو ایران و اسرائیل بشکلی که حالو حرب که اعلان بکی و وان کمکجیاد ناوا ایرانی بخوده جی بکی معلومه ویا وقتا به حرب نو دست پیکر هجومی لسر مکتبه که کرن دزنده دصد زاروکی هادن قتل کرن که چکه ما هادن ایرانی هادن قتل کرن. بله. او نه سبب گو ایران و اسرائیل جبر وان پرسکره که ناوا ایرانی هجوما بده ایرانی و به حرب اعلان بکی. مثلا سبب بنگاه به حرب هنج جبر گو ایران جوان به تسلیم نابی سری خوشمار نادینی آلیکاریا غاز آلیکاریا هماسه ناکشینی تدی معلومه ویا جوختا گو دوری ما ایران هاتیه کرنج زمانی خمینی و حتی ایرو امریکا و سیونیزم و ایران همبر هبن نیارتیه حدودکن سبب کو جبرگو امریکا سری خوش امپریالیزم امریکا و اسرائیل نادینی سبب افجی حرب که بالتعداريه بالظلمانيه جرك اف حرب بسكن عندنا الجورمة. بله هون ما في كردان لروشلات كردستان چاواد بينن بالصالة يجبوي ما في خوا كرد لوي داري شاردكن لبر خوددن لروجانه بدهان جوان تينا بدار وكرن تينا عيدام كرن نارينا ود في درباري دا چيه گلو خوشكه هاي بدار بچاوا لتركي بسكريكا كردان سر ما في كردان هيا چاوا گو العراقي لحكومة بغداد من نيراندنا بغداد لسر مافي كردا هيا چاوا گو برسكريكا كردا لسوري هيا حتى ايرو بلكي ناسنامه يوان جي ندابون وانا اف برسكريك لإيران جي هيا هم بينا دا بورا هم فكرن تعداري وغدر هنا حقي هنا ام دخوازن گو او برسكريك بينا چار سر كرن دوام ليج ام بانگا بينا دكن بس اف نايوه معنی کو يعني امريكا واسرائيل في حربها هن اعلان بكن قتل عمل وده بكن في الدولات هن parça parça بكن لويد جيب بسبب جنگشي parça parça كرنه و قركرنا انسانا يعني او مساله كي جدايه او مساله كي جدايه لويدري ما في كردا معلومه ويا بيك نهاتنا ندانا وانان دفرد جنگشيانه دفرد پسکریک هنه قداخل کردن هنه ام دخوازم که اوجی بین چاره سر کردن دواملی پارتیا ما لسر وینا پیام جدیده آگاهی جدیده ام دخوازم که لورجی حق و حقوق کردان بین چاره سر کردن مافیوان بین دان جوانان را بس اف مسئله کی جدایه اربع ایرو مسئله کی جدایه برز دمیر صبح لترکیه از باورم لپارلمنتو یا ترکیه و رونشتنه که تایبت
بمثلا وی شری هبه هلوستا و چبه وکه هدا پاره؟ ایرو راست صبا رونشتنك لسر خاص في قوني هيا وكان هاكم جوار قوتي ام في حرب هاني في هجوم امريكا واسرائيل لسر ايران بن حقيد بنن بالتعداريد بنن بالظلمايد بنن ام تخازن به سكناندن لوي ديجي مي في فكره اخا لورجي بيجن ام دوامجي فينات بيجن لورا ايرو تمام الدولتين الدنيا مجبورن تم مجبوريتها ونين جو دستي خوش امريكا واسرائيل سر هفدين تسليمي وبمنج منفعت واليكاريا وارا بين اماده كرن يعني اف مساله هاني مساله هجوم حرب ايران نه مساله منفعتك بترول وتشتكي بها مساله جو ايران خو تسليمي امريكا ناكي جبرجو امريكا و هجوم هان يعني بيت عدالية يقول تمام دولتين مسلمان دكي خاصة الغاز بشكلية إسرائيل دكي إيران الهمبر ويدر دكي أف جزائي ويا بلكي أف حربها هنجبر بناد تيل دار خستن أم هر دائم آليكاري بندستانا آليكاري غازانا آليكاري حقيق ما في كيش سوا بينا قلتنا أم بشكلية واد كنية كرداجي كردي تركي جي سوري جي إيراني جي بجا اف الفكره ما ان راندنا ميزاندنا ميل في حربه هني ان شاء الله صبا البرلمانتو يجي امي بين الزمان يجي مجوي خبر بدي بله هكا سروق قشتي هكا برلمانتاري كي ميدي من يجي حوال كي ميدي برا كي ميدي اما بين فكره خو ورجي بيجن بس ام تخوازن بيجي بيجن المملكتي ها هرما ما یه مسلمانی گو دولت مسلمان تیدا ایرو به تمامی تسلیم امریکا و منفعت امریکا بونه پروسه سیونیستا تیدا تینا دارخستن یک دولت هرما اسلامی ایرو دست امریکا و هجوم اسرائیل و سیونیزم ند بن امنیت لنا گرک جوینارا چار سری به پیدا کردن دولت مسلمانا خاصة في هرمي لسر في ظلم التعداري وامبرياليزم مع امريكا وسيونيزم جرجة شاركي ببيني بله تركيا جي به هلوست بو بريز دمير تركيا تو هلوست كزيدة توند نشان ندا لهمبري في الشري هون في چواد بينن هون سبا في هلوستا تركيا جي رخنا بكن اما في جي رخنا بكن ميزاندنا تركي بهتر بلکه الجبر منفعت ترکی و پروسین استراتژی ترکی لسر حربه آگاهینی گنیک ناده اف راستی هم کمایی دبینن ایرو به چاوا اسرائیل به ظلم التعداری لسر غاز سکینی چاوا کمکجی الویده لدار دخه ایرو امریکا و اسرائیل ایران جیوینات کن گو پیشا بینان نوی گرتن صبحی ویل ترکی جی بخن بله وين العراقي يجي بخن وين الكرداج يجي بخن وين تمام الدولة هرمي بخن وقتا قلت إيرو بيجي والله زرارة يجمرين أزي بيدنج بم صبا وقتا قلت تخص إنساني ديجي بيشترى بيدنج بم حقيمة الفيجنينا جركا دناف بان دولة هرمي ده اتفاقك هبي الهمبر أمريكا وإسرائيل جركا استراتيجيك ريك جي درك هبي أف ظلم التعدارية وأف هجوم وان بين سكناندن گلکی سپاس برز شهزاده دمیر جیگر سروک هدا پاره و پارلمانتری دیلوکی از دخوازن کلامك دي بيجي مساعدة وهبه هرما كردستاني از دخوازن تبريك بكم تركيا فاما هات جو جي اربيلي هوليري وهم جي سليمانية جبر داخوازية ترامب برسبا وهات دائن لورا كرد انسان عزيز انسان بإرادنا ancak جبر ما في خوب كفن حربادا نا عسكري تو كسينا بوهرم كفن دولتي خلقي حربا خلقي بكن تركيا فاما هات ام تبريك تكم گلکی سپاس برز شهزاده دمیر جیگر سروک هدا پاره و پارلمانتری دیلوکی توش انقره میوانی مبوزور سپاس